Thimu ya Mamelodi Sundowns ikolavera kunga vhataleli vanji kha mutambo wayo wa tshigwada wa ligi ya vhugwena ya CAF na mugivhela. Sundowns idombana na Al-Merick fhala stadium cha FNB fano Johannesburg he ya fenya hone Al-Ahli mathomoni ya ṅwedzi nga nṱhani ya maga a COVID-19 e avha o vhewa kha lino musi Sundowns i tshi tamba na Al-Ahli hovha ho tendelwa vhataleli vha zwigili 2.5 fhedzi zwa zwino ukavela mbalo khulwane ya vhataleli nge maga ayo a fhungudzwa nga president Vho Cyril Ramaphosa nga ḽavhuvhili. We've got our supporters back into our matches, and the only thing that one would want to see is to urge our supporters to come in numbers to support us and not treat this game as a dead rubber. We don't treat it as a dead rubber. Al-Merick is one of the biggest teams in Sudan, and it's a team that has won 3 championships in a row. We would love to play this match with our supporters and enjoy that drumbeat again, enjoy that singing, and see how the team responds. Team ya Sundowns ina points za 13 kha tshigwada A hune ya kulavhelwa kunda kha mutambo wayo wa vhuṱanu kha ya rathi. For us, it really does not mean much, the fact that we have already secured a place in the quarter-finals. I think I said it before, our biggest competition is ourselves now. We have a bigger responsibility to improve or to better our benchmarks. And our benchmark is the 13 points that we got last year in the group stages. And we have a responsibility to better that. Vatambi na vone vha khou ṱoḓa u tanganedza vhatikedzi vhavho nga gundo nga murahu ha u tamba miṅwaha mivhili vha siho. We've been waiting to have our fans to play in front of our fans, and I think even though it's last few games of the season, but we're really happy that our fans they'll be there to watch us. Mathomoni ino vhege vha Premier Soccer League vho ḓivhadza u vhuya vhaṱaleli stadium kha mitambo yoṱhe yo salaho kha ino khalaṅwaha. Fhedzi u khou tendelwa vhaṱaleli vha phesenthe dza 40 fhedzi vho hayelwaho kana vhane vha ḓo sumbedza mvelelo dzi sathu fhedza awara dza 72 dza ndingo dza COVID-19 dzine dza sumba uri a vha na vhulwadze uvhu. Dziṅwe thimu mbili dza lino dzi ḓovha dzi tshi khou tamba kha mitambo ya CAF. AmaZulu FC i khou dalela horo ya FC ya ngei Guinea kha mutambo wa tshigwada wa u fhedza ngeno Orlando Pirates i tshi dombana na Al-Ittihad ya ngei Libya kha muṱaṱisano wa tshiphuga tsha CAF Confederation nga Sondaha.